Kula nagi mulai depak ke Roma nangking entar ke bidan takok ngandum. Sabe tengai agak gebodok nih ke kula pas cukeme nih kabeh. Katin apa lanjut tak lanjut? Rakira ketibi napa duet? Duet bareng Aisyah Ica. Kakek tepak nyanyi dan nak banyak geltong geleh. Pada jeraja kapi monggo. Cocok tadi yang ragung kakek. Wak pada bisa joget bunga dok kibur. Kapan aja joget dok ya pahagu letur kapir. Nak kakek. Marina seru aja joget tak ada ngayur giliur agi letur kapir. Hah? Nyangkole loka, napa pak? Oh, deki. Assalamualaikum. Cik. Esa. Hei, dia mondeng raja bu. Panggung orang gere, nyelonok ke bebe. Oh benar duet itu selesai koros. Ratin tak ratin, manis tak manis, lempo tak lempo. Benekok saya ngocah. Kakek tak ngerti. Apa nih tak ngerti? Lempo je cak Inggris. Apa artinya Jan? Cak Madura aku selalu mencintaimu. Kakek tak ngerti. Jadi lempo kamu lempo sayang. Iya. Kadang-kadang mulai ketela. Ya tong gile kakek. Iya tong gile mana? Iya kakek mau nandi anak nggak dia tinggal kan bajik leda iya. Apa ben mau jangan kepi ceki lagu apa? Ada. Lagu lelok lak bu mau duet bareng Aldebaran ah. Siapa Aldebaran? Aldebaran kelampir pemasuk sebut dalam pah kate mangandai kan ajalan pantas eng Aldebaran nongku. Boda Aldebaran. Mun kakek di mau boda andini dari budi ajalan pah de pah taple cok de pah de nak de. Boda. Aro kok piapeh maleben peka. Teroy pada iya ruang. Asal olok indunya apa? Olok. Oh iya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngolok salam leket tak tahu. Mundeng ragung tero nyampiti sebelum ngolok salam romisem gelu. Ya contohnya. Kan penonton disebede. Cengkok gimeng molen penyak penonton. Misem kapi da iya re. Gilir. Cik. Coba misem. Ini coba yang kok misem dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Mekah nak. Coba kaki. Enggak tahu dus. Coba rasa sayang. On zaman kocak sayang kok mah tak todus. Iya, sayang raja. Ayo. Mondeng ratin gelang lebur bu. Oh, beneran coba dari rumah mana gila. Coba kade. Oh, beneran ngaku cak coba. Manis. Oh manis. Manis. Olok salam lu. Misem. Jawab ki. Misem dulu. Todus bu. Enggak todus marah jengkok cak. Iya ngolok salam. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak saya jawab kan. Banyak. Sengkok tero kakek ngak be lamben. Harapan kok selambe. Segi pura bekalan sengkok kan montelasian entar ke Roma mau najulan ratin bu. Aisyah lambe 3 tahun yang lalu ya dek nih ke bu. 2 tahun, kalau tahun cak abis tuh. Yang waktu bakalan sama saya. Bakalan mah bahasa apa bakalan aja? Bekalan. Tunangan sama saya. Budi dek nikah. Iya dek nikah. Mana jalan? Kapan jalan asalaman kamak ke Roma dek nih ke bu ratin. Kapan makin padok nikah. Oh berarti kamu diam-diam memperhatikanku. Benih memperhatikan ada rumah. Cek lengak sound system itu ada ngetelak TV. Oke, rakira minta lagu apa nih kak? Benih cutu nih kak Umi minta nyanggole lokah. Sedih mas tepak nih. Benih cutu geluh. Lagu ini spesial buat yang ditinggal pas sayang-sayangnya. Saya doakan buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, Bang Mamang Gibon.
Benih jutu. Iki tok beda se ki buru putus sarang pacar beda. Ki buru burung sarang bakal beda. Sakit ate tak sakit ate. Sakit ate nih guna tuh ke koros nih. Vian. Benih jutu, benih jutu, boleh tiga tak jutu. Benih jutu, benih jutu, boleh fajar tak jutu. Benih jutu, benih jutu, bule tiga tak jutu. Mon benih jutu. Terima kasih Pak Bos. Mak melarat saya. Najen peketaresna dutika benggula tetep atare tanah cek sampai kudu tore pada paelang rasa dalam ate lembek pada sayang angkep coba mimpi. Benih jutu, benih jutu. Terima kasih Umi. Boleh tiga tak jutu. Mantar terus jutu. Benih jutu, benih jutu, bulat tiga tak jutu. Benih jutu, benih jutu, bulat tiga tak jutu. Terima kasih Bos Sawer. Du aslina cek tak tekena rasa cek ni serang seatina tika tapi kaderina banyak masalah tak kuat rasana sema terusan. Beri jutu aing mata gertisin. Osap aing mata ambu cek nangis makle bisa lupa carita semanis lakar tak sagempang apelik tanang lemah elang ku rasa sayang. Allahu Rabbi kaulah. Terima kasih Bang. Sanajan peketaresna dutika benggula tetep atare tanah cek sampai berdua tore pada paelang rasa dalam ate lembek pada sayang angkep coba mimpi. Jutu benih jutu sampean bisa nyanyi boleh letak gelar saya nyanyi. Coba nih. Benih benih cucu bulat tiga tak cucu. Benih cucu, benih cucu bulat tiga tak cucu. Terima kasih. Mantar terus cucu. Siap.
Ku aslina cek tak tekena rasa cek ni serang seatina tika tapi kaderina banyak masalah tak kuat rasana semat terosa. Terima kasih Pak Bos. Osap aing mata ambu cek nangis mak le bisa lupa carita semani lakar tak sakempang apelik tanan lemah elang dirasa sayang. Allahu Rabbi. Terima kasih Pak Bos. Taresna dutika benbula tetep atare tanah cek sampai berdua kore pada pak elang rasa dalam ate lembek sepada sayang aku cuma mimpi benih cucu benih cucu boleh tiga tak cucu benih cucu boleh tiga tak cucu benih cucu boleh tiga tak cucu. Oke, terima kasih. Mun Aisyah bi Fajar benih cutu mun Umi ngala amik kela nyanyi benih cucu. Oke, kan kok mari kok dua lah kakek lanjut. Lanjut napa duet Mi? Duet guys. Duet napa ke TV? Duet. Benih mesin nih kami. Pada lesok. Sini pecet sedikit. Apa nih pecet nak? Nas. Pecet aja pon Mi. Kula mau ngucap kule pecet pas cukup Mi nih kak nih. Pecet deh. PHP enjoy. Sang gue kari semangat saya nyanyi. Oke, kali ini lanjut bersama Aisyah Ica. Kula gelek tanda makin ngocak EP, jadi mau nanti kula nyanyi boleh. Anjo ngocok aku. Engkau dekik deh ya lepas pecet terok gini. Aduh. Aduh, dia ini mana tua guys. Keplecok sekoni asam urat. Ben baju nak abini je lah. Abini. Cereng kok abini ya kakek.